Assalamualaikum. Nyo di Lunga Kanada. Ya. Okay, go get some water over there and you will come back. Ya, bersih abe di Lunga. Ya. Nyolain. Nyolah mungkin tu nyolain. Ya, sistem Eropah. Ya, nyolain makanan. Yang kurma. Nyo pergi ke olive ah. Olive. Almondnya ada kejual Sultan Brunei ya, almond. Oh, you know. Ada Raja Arab Saudi. You know. Nyolain uronyo. Arrange the flower, okay? We work together. Last, nama ngomong. Cok uro untuk baru akan dalu untuk cok uro nyolain. Ya, minggu ke apa ya minta jaket. Ya, nyokap lagi. Kaja deh. Sampai kawin kan tadi. Oh, nyo fly fishing oh. Oh, iya. Berarti kurang belah tahun kan ini di Kanada. Nyo baru merumpok pasti yang meno, yang abe ya ano lang yun. Tapi bino laut paling betul. Hampir raya gede-gede. Hey ladies. Kau bukan? Apa empat je nak tak je no. No, don't jump on this. Nya notice. Hanjit minum, hanjit perokok. No barbecue. Okay, prop and only, no fire. Hanjit measel. Perfect. Memang haya pegak peraturan di hanjit awak mabuk. Hanjit perokok, hanjit bakung, hanjit binatang berarti pet AC segala macam berarti unfair. Kadang tahu kitanya orang Islam Muslim. Mana lapangan sih khusus. Khusus lapangan untuk tempat AC. Ya, menderita batin. Nyo makanan nyo menderita batin. Masa sini yang tu. Ya kan yang minyak yang gapah-gapah kan tapu kan. Nyo baru hanali menderita batin. Nyo bak pisang oh? Bak empu. Oh, bak empu. Nyo baru hana menderita batin, meja je penuh menderita batin. Nyo Karena mengulang kuang. Mampu ya, berarti manok kampung mampu ke? Nyo tikrek terketat padu mo. Kita serto ribe berarti pekrek. Bak empu ke? Manok kera. Oh tajak pak mejanya menderita batin tu. Yan makanan. Kan? Oh tajak pak mejanya baru makanan.
Pak kan? Nampak oh. Bambu. Di mana kampung. Lagi kau kuah kau di belakang. Okay, you good. Okay, you good. You can go play. Nyoreo lain memang. Nyo bos. Naik pak men? Hah? Kan ada naik pak tadi naik i tarik nah. Nah, tidak angkut je kan. Angkut dia. Kabeh kan bedun. Talo kita tayo mudang hai bijak ke dia. Anjir mudang pergi dia. Ya. Akhirnya entah. Kan prejunya lah. Masakan tradisional dari Nyo ka tebo santan apa? Nyo kubo mantabo yo. Bohon taboh aja. Mantabo. Nyo bak pisang yo pajan tabo Bak lebu, bak lebu bak pisang. bak lebu, bak birah. Bak birah ha. Ya, memang ni meja aje pada nama makanan. Meja aje. Okey, makanan awak Timur Tengah. Menderita. Ya, makanan awak rawat kuah pli. Di mana? Nyo kuah kau di belakang. Kuno dia kali hembo. Udah lihat kali kau. Kali melawak juga. Nah, prele. Dia dah rokok. Kasih apa? Okey. Bila apa macam mana? Tak apa dua something ni. Be mang ya. Ya, mangga kena santan dan mangga air ke. Oleh apa? Ya. Terus kompor kena dalam. Baik, kudanya nak begini. Tak mang ya nah. Dekat tu. Ya. Ya, dia bak empu. Kalau le dah boleh apa yang nak buat? Ha? Apa dengar apa? Tu dengar je. Bampu kan? Ya balung bak pisang kan? Kan bak pisang, Bampu je. Mampu ke ni? Oh, bampu. Mak pedang. Oh, nak je buat. Nyo lagi nyo kuah kauri belah. Nah bak birah, nah bak empu, nah bak empu. Bak empu. Nyo chef, nyo chef dari Husin dari Kemala. Nyawa Kemala Magun ke medeh. Apa dah? Tinggal dah cawa BO no. Jadi perko tu pak. Alat. Nyo dia nyo mana? Nyo lain pada lain orangnya memang. Ini langsung dagu. Nyo lalam tin tu langit tagai kam lai. Rewa beri nang dengan ada foto. Belum September dan kelagi nyo belum nuka ke apa ya. Jaket lah. Letak hitam kan. Langit. Sampai lebih. Yang bantu fasilitas ini bagi masyarakat. Para kaki na mandum peng hasil pajak. Purere iko pajak. Dia kalau lah hasil lagi kelola hanya untuk publik, untuk masyarakat. Buat tempat pihak rokok disediakan. Berarti hana rugo yang kerja ada komplit ada tambah pajak. Nampak. Tempat pihak rokok ganggu masyarakat. Jalan jak taman. Ini mandum peng-peng daripada tanya-tanya bayi ke tukang kerja yang urung kerja berarti bayi ke pajak. Dia dah kalah lah walaupun cukup beda memang nanggrok katanya. Dok pajak berarti pajak kaya urung kekayaan. Yang cuaca memang agak hana mendukung. Ya, nyo baru makanan. Nyo sok nak pajo yo. Kalau tak pajo ya. Ya, baru makanan. Nyo dari mendapat sen. Benar sekali.